Helo na, a chroeso unwaith eto i'n defosiwn wythnosol o Eglwys Gymraeg Canol Llun. Welcome to everyone who's joining us for this, our latest weekly devotion from the Welsh Church of Central London. Hoping that you'll receive a blessing from our meditation together. Byddwn yn ystyried geiriau o lythyr Paul at yr Rufeiniaid heddiw, yn nawfed bennod ac adnodau 1 i 4. Today's meditation is based on words from the 9th chapter of Romans and verses 21 to 24. And if you would like to read that particular section of scripture in your own time, it'll give you a deeper insight into today's meditation. Fe ddechreuwn ni fel arfer gyda gair o weddi, a brief word of prayer to begin, firstly in Welsh, followed by English. Felly, cydweddiwn, let us pray, let us bow our heads in prayer. Arglwydd ein Duw, diolchwn ein bod yn gallu agor ein calonnau o'th flaen yn awr, ac y gallwn ymarllwys ein meddyliau dyfnaf ger dy bron, gan wybod y fod yno yn barod o hyd i wrando ac i ddeall. Cliw ein gweddi nawr yn enw Crist ei hun. Amen. Lord God, we thank you that we can open our hearts to you, that we can pour out our innermost thoughts before you, in the knowledge that you are there, always ready to listen and understand. Hear our prayer in Christ's name. Amen. Felly, at eiriau o lythyr Paul at yr Rufeiniaid, geiriau sy'n sôn am y crochennydd a'i lestri. Dyna sydd gennym dan sylw heddi. A dwi am fynd â chi ar daith ddychmygol am ychydig i weithdi'r crochennydd. A sylwi ar bethau yn ymwneud â'i waith ac ynglyn ar hyn mae'n ei greu. I'd like to invite you on an imaginary journey, a chance to escape from lockdown for a short while. We're on a visit to the potter's workshop to see him at work and to look at the various vessels being made. The potter's wheel is revolving and there are some very plain and simple examples of pottery, fit only for the most basic and menial tasks, although important obviously. And on the other hand, from the same lump of clay, there are vessels being made which are fit to grace the table of any household, full of great beauty and attractiveness. Ac onid yw'r ddynoliaeth yn gyffredinol yn debyg iawn i'r un telpyn yma o glai sy'n cael ei gyfeirio ato gan Paul yn ei lythyr at yr Eglwys yn Rhufain. Mae rhai ohonom ni bob tro mae olwyn y crochennydd yn troi yn gweithygu ac yn mynd yn fwy ddi-siap a di-sylwedd. Ac yna, ar y llaw arall, ar yr un olwyn yn union, mae rhai llestri o bobl fel petai sy'n cael ei trin gan law y crochennydd mawr ei hun, yn ddyddiol yn cael ei mouldio a'i siapio i fod yn gyfryngau o gariad a thrigaredd yn y byd. It would be good for us all to realize that if God isn't shaping us on the great potter's wheel of life, then it's we ourselves or other influences that are shaping us. There are 3 things I'd like us to think about as we take a look at the potter in his workshop. Firstly, the vessels themselves, a llestri. Secondly, the potter at his work, a crochennydd wrth ei waith. And thirdly, the potter's stamp or mark placed on the vessels, showing plainly and clearly whose work they are, nod neu farc y crochennydd ar ei waith. Felly yn gyntaf, y llestri ei hunain. Ni, pobl ddiw sy'n cael ein disgrifio fel llestri trigaredd, the vessels of mercy. Ac un o'r pethau cyntaf i sylwi ac i nodi, yw'r ffaith bod y llestri trigaredd wedi ei llunio ei gwneud o'r un telpyn yma o glai, yr un telpyn a'r llestri digofaint a drwg sy'n cael ei cyfeirio atyn nhw yn y darlleniad.
So, as mentioned already, it's exactly the same lump or piece of clay which makes both the vessels of wrath and the vessels of mercy. Does dim byd ohonom ni ein hunain o ran ein natur a'n cymeriad ni sy'n well o reidrwydd nag unrhyw un arall. Os ym ni yn gadael ein hunain i lunio a siapio ein bywydau ein hunain, ni'n gadael ein hunain yn agored i fethiant ac i adrygioni. If there's any difference in us compared with the worst of humanity, the difference is made by God's grace and work in our lives, and nothing of our own doing there, but for the grace of God, gwae, the old saying. Os oes elfen o ddaioni yn ein byw ni, mae'n rhaid i ni gydnabod taw gwaith Duw yw hwnnw yn ein bywydau. Cofiwch, nid rhywbeth i gywilyddio ac i digaloni amdano yw hynny, ond yn hytrach rhywbeth i orfoleddu ynddo, a rhywbeth sy'n rhoi gobaith i ni gyd. Nid dim rinweddau yno ni, medde Azariah, Siadrach yn Iemin, fi'n achos iddo garu dyn neu carodd ei fwyn ei hun. The great and glorious hope for us all is the fact that even if there are elements and bits of clay from the vessels of wrath in each and every one of us at times, if we'd only let the great potter himself put his hands on us, he's able to fashion us into the vessels of mercy prepared for glory, as mentioned in verse 23 of chapter 9. Please look at that chapter in your own time. Peth arall i ni sylwi am y llestri yma yw'r ffaith ei bod nhw yn gyfan gwbl yn nwylo'r crochennydd ei hun. Tase'r crochennydd mawr heb drin y llestri a troi yn llestri trigaredd, bydden nhw wedi troi'n llestri digofaint y drwg heb unrhyw amheuaeth. Therefore, in our own Christian context and Christian living and existence, we have been made what we are, not by any effort of our own. We are what we are as the direct result of God's love and grace towards us in Jesus. Another thing to notice about the vessel is the fact that any kind of vessel is nothing but a receiver. A vessel is not a producer or a fountain. It's not the creator of what's to be carried, but rather the container and holder of whatever's put into it. Duw sy'n llenwi'r llestri yma, a hynny hyd yr ymylon gyda'i gariad, ac yna maen nhw'n gallu cael eu trawsnewid i fod yn llestri ei drigaredd. Felly, nid dod â'n cegau, a'n boliau, a'n bywydau, a'n llawn i ni, ond yn hytrach yn waglaw ac yn dlawd heb feddu dim ac yn ta'n roddi popeth. And we, as mere vessels, after receiving what God has given to us, can then give out and share to others. But of course, we can only give as much as we've received. Yn y bôn, nid gweithred o roi i Dduw yw ein bywydau, ond yn hytrach derbyn oddi wrtho. Ydyn, wrth cwrs, mae dyletswydd arno ni i roi yn ôl, ond wedi derbyn o'i gyfoeth a'i stor yn gyntaf, dyna'r pwynt. Hynny sy'n ein galluogi ni fod yr hyn i ni, ac i wneud yr hyn y gallwn ni yn ei enw ef. And before leaving the vessel and moving on to the potter, just to note that we as Christians are not called the vessels of merit, but rather the vessels of mercy. And isn't it a great and comforting thing to realize that the vessel has to be empty before it can be filled? Felly, wedi edrych ar y llestri, gadewch i ni edrych am ychydig ar y crochennydd ei hun wrth ei waith, the potter at his work.
Wrth i unrhyw grochennydd gychwyn ar ei waith, mae'n rhaid bod rhyw fath o gynllun ganddo. Hynny yw, mae'n rhaid ei fod yn gwybod pa fath o lestri sydd angen. Mae ganddo syniad yn llygad ei feddwl siŵr o fod beth fydd pen draw i'r cyfan. Mae'r crochennydd yn gweld llawer mwy na'r twlpyn o glai yn unig sydd ar yr olwyn. Having made a plan, the potter then proceeds to make outlines in the clay, preparing the clay to be shaped and molded in a specific way. Let's ask each other if we have the outlines of these great vessels of mercy in our own lives. Because if we do, perhaps we're not all we can be yet, our full potential, as it were. But we're certainly on the way to being molded into the right shape. Ac wrth i'r crochennydd barhau a'i waith, ni'n gweld yn raddol y llestr cyfan yn cael ei gwblhau, gyda ninnau'n tyfu ac yn aeddfedu yn y ffydd fel petai. Just as the vessel on the wheel is constantly turning and developing, growing and shaping, so should we in our own Christian lives be growing and developing in the faith. We should be growing more and more Christ-like in our attitudes and our actions. Yes, we might take a step backward every now and again, but there should be a continuous forward movement. The main thrust of our lives must be progressive and onward and upward, as the old saying goes. Yr ambell gwymp, ymlaen yw'r nod, mai eiddyl yw fe enw, eto I gyd rwy'n ennill tir. Os ydym am fod yn llestri trigaredd go iawn, ni'n cael ein dwyn yn agosach at y peth gorffynedig o ddydd I ddydd. Sy'n farwen at y pwynt ola dwi am rannu â chi heddiw, sef nod neu farc y crochennydd ar ei lestri. The potter's mark or signature on his vessels. All the best pottery that's worth acknowledging will always have a trademark, unique to a particular firm or individual maker. A mark to distinguish that piece from any other, something not to be imitated, something in order to identify the genuine article, as it were. You have to have a genuine mark in order to differentiate between a worthless imitation or the real thing. Do you watch programs such as Antiques Roadshow and Cash in the Attic? The experts, they'll always look for the maker's signature or mark to ensure either the value or the worthlessness of an item. Yn syml iawn, marc neu nod y Cristion yw I dderbyn Iesu Grist ar ei air ac I ymddiried ynddo. Dyna'r marc does yr un dyn byw yn gallu roi arno ni. Dim ond Duw ei hun sy'n gallu creu y nod arbennig yna ar ein bywydau ni. Years ago, especially in the South Wales valleys and other mining communities, it was commonplace to see men with dark blue scars on their faces and arms and hands. Men who'd cut themselves whilst working underground, and the coal dust had penetrated into the wound and caused a blue scarring. The miner's mark, marc y glôwr. Roedd y marc yn I dynodi nhw fel glowyr yn arwydd amlwg I bawb wrth I gweld nhw. In conclusion, may I ask the simple and sincere question to myself and to you. Do we have the potter's mark on our vessels? Do our lives, our thoughts and actions have the mark of Jesus himself?
Are we vessels of mercy in these times of trouble and need? Os felly, gwyn ein byd ni, oherwydd ein bod yn gallu cael ein galw wedyn ni yn llestri sy'n wrth rachau trigaredd. A rheini gogoniant i'w enw. Amen.